Okay. Buenas dan half a day. Wow, talo si JC Ginigi di Kuentos Guåhan no ni gagigi papaypadyo ni Fanachu podcast ni presentas Dr. Miguel Bavacqua dan no ano yung magano oportunidad para tafengentos no to paguna dia. So no, it's on the eve of December 8th. If you know in litera lumalata tatsogi the disclaimer. Este siya bebewsanga sa pura opinion nyo. Este siya ni tiningaw o dyan tamano awas mo fananang gifering si perception na ni tamano taatan mo na tingugang na itano dyan everybody has an opinion no if you know English dala dati sina magatano ya lokwi jotan no opinion tada do sa mga ni hafa bebewsangan gini guawa este entry guawa este mafatagin ni corazon ititanos dyan nilina ko buenas tan half a day guawa si JC. Welcome, no? Magufo na manggayam sa gwini at na sa gupa. Dia 8 gi December. Na kumunta haso tati 8 gi December, no? Bula siya masusedi. Gaygi matud si Typhoon Påsgua exactly 20 years ago. Påsgua, most devastating typhoon, one of the most devastating typhoon no ni pagdyan ni matumagi Guåhan sa lani magadasan zamakit na pagjujan no makat para tafalefan ya na pagju atulay ka to dili na lay taw-tawta datatungo mas pero di man ho binsito siya ni yutumun no senmet gud na pagjumagat matungo benti di 1976 ani moto si Typhoon Pamela pa si Typhoon Chatta and Teganaw siya na klasilo istigi uno Karen ni Pamela zan ni lusot tumus no sti Påsgua the 20 anos na tempo sa tati to the day lo almost to the day on dia tatana India 8 de December no pasi segundo manos mi misa Chamorro wihina ogan pesa jo masenti batkunairi no ni mahalong gini ni sangkatan na banda yan sanlago na banda no Japanese batkunairi Japanese da mabam hagat niya mabam naval station todo de siya man preciso siya na lugar no strategically place na klotsin guma siya dyan operasyon no za tanazo sa manholom na izgi na tutuhun bisa distedia 8 stadia 10 di December na manmatumagi Japanese da they took over no dyan ninaan pa tafan malefan i Chamorro ni mandan niya ni matsagi todo national niya pero ma defendi itano tada po ma defendi itaw tano bula istorya gisya tanto di siya isumungo ni gera di tempo sa Japanese esta panggugaha siya los cuantos manlalala na manaynata siya di mamafanan siya survivors da hanggang bonito storan niya como unhaso tati sa no ventilasi do na kwento si Paratalo ki bonito no lo the horrors of war ni mahaso masyama magugunagin na templo ni naan no fandiningo magay hinasun nga ni Corazon niya no lo mensahe na manos mi misa i Chamorro pues malo mi batkunari no zato na manos mi misa sa dia 8 gi December jadi magay dia 8 gi December Santa Maria Kamden you know the feast of the Immaculate Conception Immaculada Concepcion. I like to think no gamagay na mamparentesan and the pun is intended gipatigan na klase siya lo gracias sa Dios mga za gwa ustiranya i Påsgua no then yung maling December ata na siya di si tatilo lang yang gini di Påsgua antes di Påsgua ma-repeal di lai gila islatura ni Paromana suwa di December 8 munga mana holiday hafa na para tamana po mafa holidays usap di you know it's a religious holiday zanu you know that goes against you know di para tahasune hafa na para tanasana religion gina magigi
tanota ni Estados Unidos ni debeu separar ni gobernamento ni tupursita mano mamatatitis za pas maso na titodo tauto man santolono titodo tauto man gai relihon ni mahonggi no siya na klase pas ma repeal Zigwe ne zai bula malamko gina tempo sa lalala gina tempo sugroko gina tempo zalenya kin mala be prometeu na como matu dia 8 de dezembro gua sampai no donkolo na desgracia pero fatuma kita nota lo and behold if you know English para tamik sa studi di lo and behold no mamatu magay ipagtumpang sangwa na pagdu sa devastating lo half na celebra December 8 half naman mo misay tauto gitempon sa panis awag yan man halimit sa panis half naman repeal zo hilay Santa Maria Kamalin you know anay matumagi sa gidan no matriarcha no patriarcha mafanana ni patriarch pag matriarcha lo gidan she's the patron saint of Guam este magitan mo Guåhan jadi na para taatan este sa tana dito man na tempo bakto anniversary mafaniagunya si Jesu Cristo basta man hongyo gano pat ay at tana espiritu no ni matzot gitaw-taw ta sa hunggan mahunggi no gupur Santa Maria mahunggi na mafanyawag si Jesu Cristo giliad 25 de Disyembre lo man affect sa todo lo ipunto gini sa pudi isaina no or matriarch asudo na no mandagan niya todo mo na ni para na fan danya todo itaw-taw ta pa fanaguti kan na sa pero magbosa magay minalago niya giiminagop na banda ni espiritu ni nafamulik so sumanga na di espiritu ni nafamulik you know sa manaaf malaki todo mo sa pago na tempo ta sen necesita di para fanafamulik at na sti siya ikinon tradisi ni ma successor di gini giman mapo siya na tempo no esta pago na tempo manggagaya di kinon tradisi un tay gazeta za gua hamamuno o tutauto gua manokpio tutauto gua masaki o tutauto gua mana lamin o tutauto siya do nigi siya na debilita hasuna mga kontra espiritu na banda masaya ti manhongyo ga Santa Maria masaya ti manhongyo ga Jesu Cristo masaya ti manhongyo na siya na klase religion lo mafato ay alamiluta na debe alita dahil za mafais no pag ko man Santa Lono na tauto ay lo mostly miso katoliko so lo mostly miso kada Domingo. Jadi na como matigal may lumo na como mano para misa pero na gas si antimo no you know cleanse your soul mafananan para todo misgivings zani sautan no pero sige na como manhongyo na como sige magay na sinabanti ni na tranquilo masih na somo ni puno fanhasto kita gano na klase pesano gato gumazuus zone onra isaina don sangani na no RCE zo ni todo ni sau may la de na lamolik mo na ikarilo bulat itsota para ta kumbinsi o tusiana klasin tau ni tsumotso gistisya imalabida gi tanota na anuhan di partafan hujung ampoingi perpagun ni di Tiempon Krismas sana luhan na dyan ginahagwa na may isa titatungo ko partafan masaki titatungo ko partafan matupigi karit salan tegano sa na klase ni nasu sige na mana ma-affect sa todo muna sti para susedi no at na siyempre sti dia 2 de Enero man maswear yan manay gini siyempre to legislatura gobyerno by the way congratulations para magahaga Luliang Guerrero no dan segundo magalahi si Justin Oreo congratulations magay the people have spoken
Kas 4 anos na tinantalo dyan ni ST Leon Guerrero Tenorio na administrasyon. Basta, debi, yung 40 tempon ni Patafanaguti kanay, whether you like it or not, izigi gubit nokta, whether you like it or not, izigi siya iminakasta. Izigi no sasangan na makfakta todo mo na tanay nuevo na AG, inirada Bugadong Guåhan, abira kita si Doug Moylan. Izigi si Doug Moylan na permemberti, permisalnya na lang niya maila da be reglasti da man iisaw siya na taw-taw isempya magaido fatu tempon niya perfon makastiga sempyo fan magatsa lo digi man nalagote pa para mas latsadik da pero mas tranquilo na sutat sinaman hanoy ruzong ampuing sina igumata tuka oni gana be naman matwasti siya na taw-taw da pero man na alamin na ilan na mo zatana nesti man afeksa todo atana zi bineno na amon ni man matsutsuli atana zi todo dute society na klasin different klasin iso ni matsutso gini itaw-taw gini gislota za debilitas pa empeño ni tamana petersugon mo na za para tana suwa todo du zata na lalabyan ni na lota mo na gini karirota giutumo mga ni bebe usangan nai animo para imanaita no ang ginon hasu hazimuna yo besigi David yun onra no manay gwinin paugo sa bentigwaha mas gay fit sa kanohita gagi ipodet todo di podet gitagwisan ni ayos kagayon mo na gilinala to kumekelengin nagwiza poron para angok ko angin bababa tempo mo na when you're having a bad time no ziti lalamolig mo lang linada low sina benti kontra para fanadzut benti za para fighting in assistis and in a kudi ni para tamano mo na ile taimano mo na linala mo sina benti gwa inapi za masusedi siya man maulik para hongo maila za istiu tumo magay ni bebe usangan maila za tababay kursunta di sa sige na magay na mati tempo no pero pago na tempo ni esti tempo ni holiday no za gwaha zo na taw-taw na mas mantitisti ang ginmaktisti na tempo close to the holidays sa sinabwenti gwaha no minalingon niya pini na nasakan za sinanana tatania si famagon niya parentes si Manelo za into mas mahasu di agas tempo ni manihita za na dusya na klasen taw-tawgi iparentes ta za ni gunay zata zaman mamagufetori tempo mona stay during Christmas season lo manaygi pa ugo za masip benti maki didog i corazon na di para ta hasu ni taimano para ta lamaguf todo mona za pero maulika todo mona ni taiguista zi ginin sumerset pizza ni gunay zata no zigi na babay corazon mizo data na mas maulik mona i tanota zi siya manaygi ma no i homely susasangan gwaha na biyahe na no tisinya mas matsogi na siya na taw-tawgi adzo sina matsogi pero bofanano za po tsagin na sinan niya pero para ilina na mo naman gagi kantunsan mga gagaw ng kano sa salapi pes kumuntong mo magay na no legitimate no za malika todo mo na mapafasyonaw sa pwede minalang pat pwede manay gima baba corazon mizo dan ni masa dididi masa no sentumos para afan ni para ta ajuda mo na sige na matunay tempo atana astisya no igo por Santa Maria atana mano na manggagit pag kana 80 anos no 80 anos is 1941 right yeah 82 anos 81 anos na tempo tate ni matutunigira gini magilota na magpag naman ng manggagit adzi pumadesi zo sina masangan istoran niya natana tasugon mo na sa manggagis ta pagigi sa kan 2022 dakalan 20 into mas maulig muna sa mas libyano itano sa polisti technology siya ni mafananaan no mas loki gwaha problema
Dadzigi David dita noi animo na mangagi zaman mebo siya naman magas i gobyerno i attorney general zan azi delegado para gato gi Estados Unidos ni perfandannya todo fan anggoti kanai zona malik todo mo na para ilina da sempre o fatti tempo na magay man tranquilo na sota za sinata fan apo tapti za alok we did it sa zigi magad i espiritu ni Chamorro ni para ta spia empeño ni para ta fan magov todo mo na data para assisti o tutauto zani familia zani manayna nan tegno siya na klase lo atana mana apak sa ato gupot Santa Maria agupa zigi natatutuhon magay natahasu manginin manuel mogi Biba Biba, Grupo Santa Maria Cumberland. Buenas, dan hafade, guahu si JC, guahu si Kin Concepcion, para Kuentos Guåhan na podcast. Dankron na kasamento para finatunizo gwini esta yo trubiay. Buenas, dan hafade.